Yeah. A pump to say, Yamiadmoko. Udin they say, Yeah, Prem George. George. Bacha. George free here na buy. Me plan palm number 2. And Papa member number 2. Bacha. Wako seven say out the abedayen. Makosa say, be 2.5 years in. Na. Kasagu microphone no mame. Be 2.5 years in. Minum boy bi wo ampa me feel. Ah, your friend say. Your friend Keke. Keke. Bacha. Tina mini didi nkomo ana se wo asase bi wo. I'm so okay, Martin. Timino be so Cote d'Ivoire. Omonum blaba komo tompa bo. No mo flame me say it's o mo pass say ato. Say okay, madam will be say o bi. Ni ekoto asase no. Eye ho nkrata yi bi. Asase no fa he. Empatase. He fa empatase. Trade empatase. Trade empatase. Bacha. No okay. Ti e to asase ye ho bibia wie no. Enti nansan na mini on say onye SOMPA FM. Ye nkoya asase nso adwuma. Na aja meni mesin for ekọ se ekoya asase nso adwuma. Ti ekoya kohwe bibia wie ye no. Na omo se ne ade che onko akoye so adwuma me to cement. Eto bibia mo se omo pa nkoye so adwuma. Ti omo wo ho a omo betwa foundation omo wo ha na obi ba se asase no ye ne dia. Enti ono mo ye hehe no omo flame na mo odwum na me gya ya mkoye. Ti mkoye na mesin for ne omo so omo de nse kan ya pam mo mo ede ekọ. Ti mkoye no me boy si be konti asase so na me se na ho na asase ye me boy si ni din kon me se obi free enwolum ho pie na o se asase ye ne dia. Na me se asase ye ya to. Na eye keke no a. Enye keke na blawe se fa ne bempom. Onu su free he. Onu su free patase wa. Na me de na mini no. Na o se asase ye ne dia. Na me se asase ye nye odi enti. Asase ye to free asase fo enti no. Wo bibi kan enya asase wura fo na de. Oto full plot and a half plot. You to half plot. Okay. Ti wo bibi anya asase wura fo na de enkoka. Ti de e ba ba yi adwuma. Na wo koe. Ti wo ko no se a se dan ye sikura o ba be budan na gu. Na me se o dan ye wontimi mungu santi wo bibi anya asase wura fo na de enkoka. Enti no okoe. Ti ade a chen no na e fa mesin fo. Ene no mkutu full level no. Mkutu full level no wansi wo. Enti 2 days na osan bae a osi asase ye de enti obebu full level na gu ti e koye no blouse wa ye twa ene foundation etu nyina na akobu ni nyina kaka blouse ni nyina egu motu ye aye tu ye no eho nie na bacho ni nyantoy bacho ni nyantoy ti yantoy no na okobubu blog no ene ayi nyina egu ye ene wo hye mesin fo no ntale Robert si wo papa ni nyina na wuhu nipa kroko ye sa ade no bacho bempon no ka se oba bebubu blog no ye sida na kroko bempon no ye hwan eye omo se maami abusuafo ni bia na mde mini no eno obubugu ye bacho ana obubugu ye woto asase ne sei asase 26,000 bacho 60 million bacho etutu duru sei ansa na okobu aguo woni de ya nto ye twa foundation wie no na okoka gum ebubu blog no gum enti ho no meme ko hua me de no court the police station ti call police station ye no na ye report 20 na bempon no so ba ho a obeye case ti ye case wie no ye ka se wona bebubu bebo ka blog no gum no mo che no to mo che no na siadi ni de call be fufuro the police station so imi odo ka be fufuro enti ye call ye no na siadi ni se ne ye ntana sinti oni ye kwa ka to na keke na down for na de e ka ho na ye kwache no ti ye kwache no na omo twere ya no ase ne ne ko ho ti ye ko siadi ni se sanitizer ye nkohwe be be proto na de e woni ni siadi ni de e ko na omo bubu ayi bibi ase no mani nyina nti siadi ni hwe no se okay min twanto me fon so na min nkohro pictures na de e me ne mi twanto me fon so nkohro pictures na de e bre no enti ho no siadi ni no ye ko no ho no e kire no na siadi mi hu tibia o ka asem no me fra na odine e kina ene e kina ti da me wa no fra me say Tuesday ye be shia commander am say okay mate e what trade the police station the police station am say mate ti Tuesday ndio na me ko ye ti ko ni shia oba no commander no shia mi shia no na bempon no so je nko fotu na bai na me ka media na bempon no so ka on ne ti na commander no say sanite dia yon ko sia di ye ko sia di ni wono say me nko fa ma dance fo na re
mra won ton asase no maame no emla na me kofa maame ede o mkoye timi de o mkoye no mo so kotwere o ma no asem ti maame o mu pie no me to asase adi ni e me ka hwe jam kwa no madam they say o ma be o ma pi na me ntie no se a sana tie dia keke mu kofa o mo koto nkrata emla na me say o da bi o mo kofa mo koto nkrata amla say so me de me japade na o ma se no eno ho na me de okay also to half plot other half no aka no eno asem asisu so wodie ya na ba cho de bi no kwa de wasi adulente half no wonya akurasi na na no wamubu de ono so asi ne de no ende wosi nipa kro ko bubu ye fence bempon wa catch the police force won ne bubu no o ne ko ho no police station o catch say on ne bebubu ye o mo chi ni tumu ana eno o ma be no nti police ni ka so ma manu be ti Tuesday be shia o ko na ni police ni say na le no manu be eno wo say mla foforo abanti ma I know the emane how madam police be rabo why na enti sesia no asem no wo de ko ho a bempon no mo be no adi be say mba say adi be 3 weeks na 1 month efiri wa police for na fro biem ba cho mo mfre me bi amon frɛ me na bempon no si asase no eye ne dia na ba cho ndie o se eye busuafo na ho ne nka ho enti bempon no police no ya tuwe ya okobubu no police ni ne frɛ me sata na mi susu adwuma bi police ni frɛ me say mi samuate na ada asase a ya si ankoso ni akoso akoye adwuma na me say na se o si ankoso no ya di case ni bre wo no ya hu dia ye de wo ya fa ho nti asase no ye nyama bempon na se ye nya so adwuma nta ye nyama bempon no fa nti ye yakoye so adwuma ti police ni frɛ me ne kasa sanka me de ne beto recording SOMPA FM ti ade achi no ya kwa na obubu fo level ni nyina agu enti wo de na wonim bibi ena asase no so wo to firi asase wura ho ena bempon no so abasa asase no ye ne dia okay enu ti asase wura no wa ha ono no betumi aka asase no abakosem a kire yen na nyambra sem a bempon no kodi ye no sey emra kwan se so obubu gu so a ye maame kase wi a yebehu asem no pomasi bre enti wawo me okay ye hwe na ye settle microphone no kama edo ba krokro wa kama Mame empom te say ame adu ya frau say ne Mary ata jo krufi no na ufiri he ne baye fitire dem patase hwa na ufiri hwa na mi firi una nanu masase so na ate ni papa mame wadawruma asase abrantie beto firi ho no asase na bakosem ne sen a wo to firi ho no wo bi so pese wo bubu abrantie bloso no se na japade ba cho papa wuye ya yeso nklata bibia papa wa fa asini di ade to di ade no na wa kwade ya woni atwuma nso me papa nana na wusa o papa nana mom papa nana ene bempon no o papa wo nana okay enti openine ko kunsi ane di ya papa ade wo maji ensa bibia ya yeso adwuma ena mi beba se wo pasase ni emeni bitoye ache afi ni aye ledia wo ba be obeto ye di mfie sei ko be mfie miensa anti afi na ko na ho boaso ko obesi dan no okay enti o enti wo wa na mimpo na ba se ante besne ko we se SOMPA anti bi we plot no so am sisi abotere se me ko ni afuma mehunu sanso ye nuri hye sonso a mehunu te me kwa no papa na me kwa na aka kwota ansa na ye duru ehye so na chese wo wudie nim ewuya diem ena me kwa ho na mse na ade na wo bi mpo ye nuri hye so wo ma me so de enkwadu na ato hye wase wo boa na enkwadu na ye hye na ye take na mse take ne de papa bi na beto plot me yensa eboa de maaye no enkoye ne yegeye ena take na aka asase ne so enti tete wade enkwadu na ye de tohye wo maame no ane tohye no ye kwa bonkuma enkwadu na wo ho enti ye ka se ya fuma ba wo die mu a wo boa wose saa ne mese no nam se ne wo boa nam de me yi anu anam de me ja ho no ti wo ma poni adwuma wo mo ko ade achen no mo ba ya wo mo ntade ho wo ma hye no
ebubu blog wo ha ebubum anti bia nkola wo mkwaje ye wo mo twetwa mo kete ena wo mkoye case ni ebe kire no ti ebe kire no a wo kwaka na asem no na che se wo pese ye ne yakwato de didi bi mu no walezi ne pese nkia de kire na che se asase na nkasa na abrante no ene wo twe ho manso no edika akọkọto amu adibem ye dibem me de nkrata na ba ha sesi ya ye dibem okay na ekọ post station o ma post fo ni bi nkrata na dibem no wo mo pese enkia famla na fire for nso na ni ye twe manso no fire for na totoye na me hwe nkrata na fire for nkrata na sum wo pese ye sa ni ye futu esa ni atwe manso ena so mfama wo nam se me mfama no opa won sama yen wo sama ye dia me ba ko to wa ye lawyer nso de nkrata ne be ba be kire piem no enswata ne se sami menyi krata no ankire ne de eni asem no wonsom e wo trede ensana commander na kan wonsom enti wo mo ekwato aso aye ye won ka ho hwe no se ne ne wo be ko no akwato an adwuma so okoto aso a wo ma se no na je se sweater na man kwa se wo mo kwa se no ma mfa krata no osusu se sweater no amfa krata na ma police station ho ampanso amfa ma na nne ye de aba ntinkrata ni eti court bua ma wo sa court na mokoye mo ne hefo na kotwe sa manso SOMPA akola bimpon no ena de wo fa kwabne ayi misa ayi penini ko kunsia edini yeye yakwa wo ma piemu busane se na de na wo fa ne ma wo so wo to kwan wa yese asam ne kwamfia nsuni ansana ye hunu se openini ko kunsia no wo daako na wa ye ko ho ye ko friends ada na de gu prison now hu kura na wa be yiyen wa se me nsamamu la che se no wo fa ase na di ni di ko ye e kwa ye nti na kire se ya akoso ye hunu opanini wadi ni dine na aye eni ya ni embabai ye ko ho ye se black oku ara na wudi ye papa de ensenye na awaje na wudi na sa ka kire wo fa ase se wo fi enkogum wo se me munue mi enko na wa ye ko ye lawyer ho ye ko se pno se lawyer yi nkola no nyamna me sama wo no enkola ne dia ye papa wonwu ye nkola ne tu ye tirinsa wo wu ye nso ya sa je wo mo nsa se ne daachen ebia na obi aha ye enti mun san tu mutirinsa na ja ye tu ye tirinsa akoye mienu enti asase na papa de ma mu nyina mo tutu so nsa bibia enti sa bempon no ene ha ye ne maame ni na busua no de asem na o maka a kire no wo mo anka hwe ye suro no obi anka hwe ena black okunsa no penle ko okunsa no di me papa de no okọ to no se hwe munya ankola no na akola no wo boa nyam nam soma no wo boa ansani ye jaye ye se o penle ko okunsa ni dini ya chimugumu na dabi ya koba ya she da na otwimi enu court na chese court na mudi ho atrantwi no eno ne nchigumu no aju eti ma me na se de sasase na utoma abranti we ehu ni asem aye wo dia ya nya ne hwe eti edie benti na bempon wo ye sa o se asase no wona nadia wo pebia adentina won kana wo dia kwakwato am ya boka awie ansa no aba ni ya beche ya boka awie dia won ka ho enti ye nulu hia so wo ma me dia kula ankodu na ode esi ye nulu ho kula ye nulu ho ti asase na toma abranti dia efi bie ni na je se yo kurufi waga sa na wo dia ni anam de mano satam no ni ya twema no wono kula na boa yeska ni ade twen ye manso ye di be mu SOMPA FM wula no na boa ye okay asem ya ne bempon no atwetwe komo na asem o ka kire ya ne se ye wo bibi kan yenko police station ho police station
ɛne yɛbɔ fotene kɔ police station hɔ asɛm a ɛfiri mu ba no ɔde ɛbɛba enti maame asase no de fi bi ani ho court asa bu ama enkrata na bedi a yɛbɛhwɛ so ne firi kyerɛ kɔ atu ho anamɔ yɛbɛda ase sɛ nwumere frɛ wo bae wae yɛda ase okuru fi no no ai santini ababa wa maame obenyina kyɛsɛ ya santini yɛbɔ fotene ɛkɔ trɛ the police station esan sɛ sɛ de bempon no kan sɛ asɛm no police station no yɛ pɛsɛ yɛbɛtu agyama burakam nti yɛkɔ police station abrampa akwaba Joso Kadechi. Empom te say Adom. Dese wano ene te the post station. Enkomo be ni free ebaye. Chief no cre me kokoto. Ye CID no. Ma ye chia no. Komodidia me bo ama na ewie. Me kire be am free by no so. On so show bi ase. Ti di se ye kokohu nipa kro no. Ya e di be 5 minutes and I call ba se ye mra office o. Ekwen say chief inspector no boy oba anam de tu de nim say maame abrantie di nasama betu ye nim eso asem penipa sisie ne menteme ho ase ene edi akire enti asem ne te say ya krachi wo su gunu musa na say maame na akora no o se opeso odi asem ne kokot na maame ne nipa bi o mo ba ho se o mo wo krata bia edi adanse ese court abu ama wo mo ze court obu ama omu de omu fasa krata no emra ana omunye photocopy mre wo SOMPA FM na ko mo nhwe no omu fanye statement no emfa nko court na wabo ma nya de a omu de krata no aba ana mse maame se omu fa krata no maya abrantie no sisi wakobubu eye papa yi ne dan ene niema bi agu asema police for no e ka chem ne se krata no any evidence bi a kire say abrante na abubu dan na gu na se bimpon so yase police station ojitu asama police for no can say this egwe de nya evidence de base onu mom ana abubu dan na gu ana abrante ma commander tia say den ye ba ase no krachi ni jitu mu say onu ana papa roba na abubu brox on ne foundation wa say ni nyina enti maame de na wo kan fa ho mena mbusa ana sa wose ni nyina akwa wie se di se krachi nya evidence and sana di obugu ya na nkasa se eyo no ene bugu ya enti evidence be biem no mo pe enti eye commander ni CID ne se di se o munya evidence free papa yi ho ya kire se wona papa no jombusa abranchi se okoto so papa no no se da bi krachi na bananim abeka kire ne se ono o musi ni du obebubu ni du enti krachi na kachi enti yabubu ne de krachi na nezama amene se hwese krachi me case foforo efentia abrante ne se wakose na japade anam se na yede no mkoche abrante no ana se papa be case se wako akose na japade anam se mama ne bill ade na momfa asem no nkokoto na nukuru bia nkopie ho omu asomo mo kakosi nyina ne se ompese omu hunu court krata no ye di adanse no na maami so say so am de court na court or dano na you start no say one for paper na mra wo de beba if you say manso bi wo wa omu susu say paper no wan hwe you bi kwakọ mu obi ama na kwakọ ye no na evident na say ade wa ko wo mu ni say Ghana ha say no wasem usika so a no wasem so aye man pompro if you say what we know the okọ ye na wa chirem da bi dia say bi eno ka ho bi no okay eno no wia ko wie se asase ne tetete na ne da ho no asase ne tetete na ne da ho no fire service for no koto ni nyina enti fire service for no na tete a omoton enti se aban ni aban hia wo se enti ase ye adwuma ho enti omo no de omo pipes bibia ba begu chief inspector na nim omo nkrata eche se omo to asase no yantam no matete no omo de abegu ho enti na no omo busa maami ene abrantie se omfa krata edi adanse se court bu ama wo mo no na omo hwe so mfa asem no nkokot okay ebedase na ye pese bitu agyama burakam aposifo ni dia bamu no na ewo se ye kotre the post station ye kuti omo anu asem ene se abrampa ebedase